ndabasuje muherereye hose ikaze ku Isaniro Empire. Uburundi rero byarangiye butanze umurambo w'umunyarwanda nyuma yuko byavuzwe yuko bari banze gutanga uwo murambo ku itegeko ryavaga ibukuru. Ubutegetsi bw'u Burundi rero kuri wa 29 Ukwakira 2025 bwashyikirije u Rwanda umurambo w'umusore witwa Musirikare Obedi waherukaga kurohama mu ruzi rwa Rusizi bikarangira umurambo we ujyanywe i Bujumbura. Uyu musore rero Musirikare Obedi yari umukinnyi w'umupira w'amaguru yishwe n'amazi agerageza kujya muri Kongo mu mukino wa gicuti. Musirikare Obedi wari umukinnyi w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Muganza Training Center iberezwa mu cyiciro cya gatatu mu Rwanda, wageragezaga kwambuka Rusizi ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukina umukino wa gicuti yatwawe n'amazi y'uyu mugezi. Byabaye ku mugoroba wo kuwa kane tariki ya 24 Ukwakira 2025 ubwo uyu musore w'imyaka 31 wabarizwaga mu kagari ka Rwankana yarajyanye na bagenzi be mu ikipe mu murenge wa Bugarama gukina umukino na bagenzi be aho muri Kongo. Yanyuze mu mazi kubera yuko ibyangombwa bye byari byararangije igihe, ariko ntiyongera kuboneka, ahubwo haboneka imyenda n'inkweto yajugunye imusozi ubwo amazi yaratangiye kumurusha imbaraga kugira ngo ikimenyetso cy'uko yatwawe n'amazi. Imwe mu nshuti zahise zimupostinga imwifurije gukora idashira, akaba yaragize ati bari bagiye gukina muri Kongo, bari abakinnyi nyine, ati noneho anyura mu mazi, abandi bari banyuze ku mupaka, noneho amazi aramutwara yahise apfa. Umurambo rero ntabwo wahise uboneka, ahubwo umurambo waje kubonwa mu Burundi no kwita ujyanwa Bujumbura. Ubutegetsi bw'u Burundi butegeka yuko adahita yoherezwa u Rwanda, ariko bikaba byarangiye kuri wa gatatu tariki ya 29 Ukwakira 2025 umurambo we ushyikirijwe u Rwanda. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama Daniel Ndamimana, wongeye gusaba abaturage muri rusange kudakomeza kunyura inzira y'amazi cyangwa se kuyoga, kuko uretse kuba yabatwara harimo n'imvubu nazo zishobora kubica. Ngo hari amakipe basanzwe bajya gukina nayo hakurya muri Kamanyora, kubera ko rese paseri yarashize yashatse kunyura mu mazi afata imyenda n'inkweto abishyira ku mutwe, uko gukandagira ashaka hagufi bareba ko hariho yanyura, amazi yamurushije imbaraga afata ya myenda yijugunye imusozi, uruzi ruramutwara. Ubwo rero umurambo we wahise utwarwa n'amazi, hanyuma asangwa mu Burundi. Hari hashize igihe rero kitageze ku mezi 2 nabwo hari umwana wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza ko mu kagari ka Ryankana uyu mugezi watwaye yaragiye koga, baramushakisha umurambo we barawubura. Uyu rero Musirikare Obedi umurambo we usanzwe mu Burundi, ubwo birangira ujyanywe Bujumbura, none washyikirijwe u Rwanda. Twasoza twihanganisha umuryango we kandi Obedi aruhukire mu mahoro.